Reka tukwihere inzu zegereye isantere, umuntu yavuga ko ziri mu isantere neza, zishaka amafaranga makeya, ziri mu buso bwa 576, ubwo ni ubuso 576, biri ku muhanda neza, bikora ku muhanda neza, murabona izi nzu ntabwo zikoze nyine amasuku hose, ni nayo mpamvu zihendutse, ni iz'uwo musaza mureba imbere yanyu, mwaza mukivuganira rwose kandi nzi ko ibintu byagenda neza cyane akabihera imari akiyimukira. Aha hantu rero hahagaze miliyoni 7, izo miliyoni 7 uyu musaza ashaka, ashobora kuza ukanegosiya nawe, noneho akareba icyo mwakora akakwituriza mu isantere neza. Reka tuze tubereke rero imbere yaho, aha turi mu gikari, reka tubereke ku muhanda muharebe, ni mu isantere, turabereka n'iyo santere uko imeze, ni isantere nziza cyane. Iyo santere rero murayibona, iyo nzu dore ni iyi ngiyi, urabona ko iri ku muhanda neza ku isantere, na hariya harimo urutoki iramanuka hakagera hepfo, hariya harimo urutoki, mbese navuga ko ari ubuso bukora mu isantere neza, ukaba waza ukahatura. Reka tubereke rero n'abaturanyi, ni ahantu hari guturwa cyane, kuko iyi santere iri gukenerwa n'abantu batandukanye. Dore rero ngaha nk'uko muhabona, mwibuka ko ari mu mudugudu wa Nyagasambu, mu karere ka Gasabo, aha ni mu murenge wa Bumbogo. Ni ahantu hadakwiye kugucika, dore ngaha uko hafashe, dore ngaha aho hagera. Isantere rero ni iyi ngiyi, irakomeza hirya, ni uko turi kureba aka gace. Murakoze rero, turabashimiye, mugire ibihe byiza.